Tala Fou Tala Fou le radio Samoa mai Ausetalia. O whātua e se mai le company le Jetstar le whaitau se rau ana pasese ia Saporoka I lungo se tasi ona waalele I Alice Springs mo le fitu I tū rā. O le whainga malanga JQ30 sa iei lungo le tolu se rau ruasfuru o pasese na lele mai Bangkok I Melepone le asto nai a toi whatanuina anga I Alice Springs ina wā fiesta se pasese ngasa le stroke. Na ave se mai le pasese le mai vaalele Alice Springs tong fitinga na whaia iai whaino ane wai eise whaale tonu le vaalele Boeing fitu waru fitu na mana o miai le toi suia o le waa. Whaatonu ina le pasese le mawhaio na ngai ese mai le vaalele o no le malai vaalele le ele o se malai vaalele whaamau malo. Ma polo kai lama ma le pasese I mo le fitu I tū la. Pato ataunu wane le pasese le I Melepone te o le sputasi le pōna pō. E o atu le se fuluano piriona leo whai o tupe o supa tangata ele I claimina ma ua fua I se unai mai le ofiso la fonga le tunu le Australian Tax Office mo so se tasi na iasiaki a lato accounts pe o iainia lato tupe le ituina mai le ofisa whatau le tupe anga I le supa. O whamtananga whau nei wa mai le ATO mo tangata uma iasiaki a lato accounts sira I pe ma whaino lato tālasanga ina ia tupe. Whai mai le sui komisina o Emma Rosenjag o nisi taimi e le to e mawai se wheso ta inga tangata malato waputu ngā tupe nei pe a sui ngā ruenga ngā nue ai. A mai ai e whaingo fia na to e maua ia tupe e ala fo I le whao ngā ino le mai gau. Whaero mai e le vaenga o le unafa ma le mata upu o le mea au na whai o le siaki le pe iei se vaenga tupe e anga va ai e mai se le siaki o le account po le tu stupe e tu ina iei le tupe po sao a toa. Ia whape nā fwoi mara sira I lunga lo penga ta whailangi le ATO mo nisi whamtalanga e fia malamala mai. O se ritara vau lewa moria nei se bevesi na tupu I sini, a wata ua o isi au fiai le mata upule nei o lo tau sa I dia pea. O le itu I sau te sisi fo sini na tupu ai le bevesi, pa mai o Gazan Muhammad, luasu whatau sanga, na tatui le tangata turou, I le bevesi na tupu I Leonard Reserve I Roselands, mai aso taruai. Na tong fitia paramedics pe tai le manuia ma maliwa I lava I le anu fuanga. E o le to se furu tangata na o fia le bevesi pe ona ripotia le 7 News, a vai mai leo to toru I to whaari ina vai o taltonuina, na vai ma taltonuina fo ina tamo mo ese mai, ma le paka, ma le no fuanga le tupo le whaarave, ma se vaenga lau su enga wha au wawa leo, na pu e nai roa ma le se furu fitu tau sanga rea, ina wanga iane le whare mai ei manu anga iona lima. O le aso sana te anei na tula iei le whamsinonga o tamaiti tala vauni nei au tau sa I dia I pea isi na afia whaatasi whaataunu ina o le aso le tula fono. O le mataupe whatau whale mautatongi ma le mawalunga o le tau o iei nei e matua ia afia I lava le tupa o tamai tai. O se suenga sa whaia I le nei mataupu wa whailo aifina ngalo nisi o tina na awa iai mataua o la towe le leito tongi ai petai o si lava I lunga le 35% si tanga o rent ma o ai se tulanga whaingata o whaelo fo e nisi wa whao popo pele tau tongi mo fale rent ma wa tau le ai fo ni fale rent o le to telo le auso e fale o le maua se tasitina mai Adelaide o ta uai fo I wasi tia atu lana tongi le fale ai mai ai fo I malana renti a mati o fiu fo I la taro sanga I isi fale fōringa mai lava o le a whainga tau na toe maua vave se fale maututongi o le maulava fo I lea se tasitina ua atangia mai le whamtalanga mai Perth wana nofo whaatasi nei malana whanau e toa tolu I to tonu o la lato ta vale. Ma le tara muli, o toi manu malo foi New Zealand le vai le ta misanga te to fito le HSBC e pe ona tari malo ai al America ma fa mai ai nai le so. Whaia ina ai Argentina ia New Zealand le finals e ai e luas fururua le se furu malelua a Leroy Carter le tamata alo le finals. Samoa manu malo I le tulanga lima I le neita amirsanga ma o se tulanga maulunga fo ina mai tawina le awa le tunu ina ua toe tau mawhai mai vaenga muli o le ta amirsanga ia manu malo ina I le tulanga lima. O le whaangasolonga o taalonga I le so na mai tawina fo le to tele o tangata tāpuai ma le au mai moa sa pa awatu e tau whai tāpuai I le tangata lava ialo nā tunu umalana au ia fo I whaasolonga o ta amirsanga tai to fitu whaavau malo. Tala nā le radio Samoa mo le nei au.